Māori ki tētahi kura ki Amerika e whakaawetia ana e mana academy ngā tawira ki Utah ki te ako me whakahōnore ngā momo ahurea ana te tainga atu o tētahi kaiako reo Māori ki reira he reo reka ho kua puta i tā rātou marau mātauranga. Anei te pūrongo a Pere Wihongi. He mana tuauki, he mana tua whenua. So Mana Academy started 5 years ago, and we started serving students from underrepresented neighbourhoods with a specific focus on Pacific Islander students. Ko te kura I te mana o ngā tauira Polynesian e waru te kau marima paiheneti kei te kura nei. He te kau paiheneti Latino, a ko te toenga he wiranumi. We are a cultural-based education school, which means that we use the cultures of the students to help them in their academic journey. Me te whakapono nui e whai hua ana te aronga ahurea ki ngā rautaki whakaako tamariki. We embody the dreams and aspirations of our ancestors. So what we wanted to do was to provide a different kind of model in teaching so that where we would be able to incorporate the cultures and languages of all of our students to help in seeing them progress academically. Ai, e hari ana e koana te ngākau, tāku nei ngākau, te ngākau o ngā tamariki, ki te ako I nei mahi o tātou tūpuna. Ko te hītori Māori kei te hine ngaro o e nei rangatira o a pōpō. Our class has been learning about Whina Cooper from New Zealand. She marched to get stolen land back from the government. Taku whakaro e pai tera no te mea kaore rātou e mōhio ki ngā mahi o tātou nei te Māori. He mea hou mō rātou ki te ako. Mitch is an amazing teacher, and he's been able to bring so much of his culture into the classroom. We love having Mitch here, and if there are other teachers out there who'd love to come out here, we would love to have them here at Mana Academy. Ai, hara mai ki te awhi mai mātou ki konei. Ai.